Hello, so pite ho nilha phan bonun tu nilha hin live samcha anaboletin thumbnail amuloi zom deu hitain tu nilha hi phat samcha prophecy update tabang khat na bulletin America 10 September ni chun jani tidam hodinga hi jani nai China lain tu sun jing kat lang thu chuga hi mai thei hin khang dong cha tile hen kum som thum la khat pasal pathin thu na sata ana sai jiana din pia Charlie Kirk atipau ama video ho hi kan havenin ji chu social media khang hi ji hin ama hin asata in university le college ho campus ho hin khang dong ho yang mine ho hi pathin thu le thudi a hin nasata in lam jang ta chi theina ding hin to say them open debate ho zong na bolji in ama hi pathin na zong asata ke ta san na ho din pi mi a hi in zani te de tai zani chun September 10 ni juga hele kilomen ni chun university khatna Utah atu sei lain to sei lai ten male head low tu chen hin male head low enum lain mi khanin akap min mai thala akap li ta nei ke ka sei ma bang sa ken jong ama hi follow kana bola atu sei ho kan ngai jing mi khat hin asata it ta mi khat hin ma hi ker khil lawa la political langa zong na sata mi pui hoi na mi lam dia pui khat a hi in tu hin ama sa penin Charlie Clark ti pa hi anave leo hin koi ham ti hi chamcha achom lam thei pe na ding in nen vet sa weng kating ma hi tabang mi ham tia hele Before I go on a college campus, my prayer is very simple. God, use me for your will. Amen. Because there's a plan above us all. God is sovereign above all. So what is God's plan when I go? And what God wants from me is a life fighting for truth. Before I go on a college campus, my prayer is very simple. God, use me for your will. Amen. Because there's a plan above us all. God is sovereign above all. So what is God's plan when I go on a college campus? I just believe I will. chi chomlam ma chuni chi video chu ama itabang mi hi het theum than ama hin nasata America gama hangdong holung thima hi atheist la hi hanlang muslim la hi hanlang koi hi jong le mi zo si la hin Christian ho jong denomination zo si la mi zo si la hi na sata ata san na thu ho pathin ata san ho Krista anei te ho hi mi te ho henga sei phong na ji video on setan sei zu ya sim ding te hi amazon asata pathin thua ma jong hin til sim ho creation ni sa hi in
hetio hi nesata gp mi thuta gp mi a hi wang sit tan jani te tan jani chun ma hi aki kabli na video chu ka vet na hi le share lo de ham ka ti le hello lai diu ka ta sanin in vet sa in ka teng aki tha dan hi kenjong ka vet tinga hele na saten no mo le jingin azi chu hitabang ta thuta chi pi mi thudi thuta chi pi mi sei phung mi na mi dong do lo wa thuta hang san ta sei do mi hi ama mel sita ki tha hi imu ivet tinga hele mo le jingin sei jiang hin go zu ki gul en live stream ka bol ko sila go ha zo na zu ji in I ma cha ka bol do the ji hin news asan beleu chun a ki tha no ho chu a mail sil hen he ji isei ma bang chu video le news ho ina sei to aba al hen ama hi university a pathin mi te ho to ki ho na politics thu yan lang pi thu na ki ho na wa chun in chunga ko ni mi khanin tu news ha het theding chelan in chunga hi mi khat ki mu hen a thlei pet a ki kap zo chu mi khat in chunga a thlei pet ki mu in ama hi a lol chang lai ta he kha a mi pi ma sang lai ta chu a lol a kha hi chlaya mai chang a len do na ga hi mai thei hin mai chang a len do na ga hi mai thei hin eji a chu video chu vet na hele a lol changa ko na hi mai chang len do na ga hi dam a thi tin ki kap jingin na vet ha le jingin pathen du sei mai khat na thudi thuta chi pi mi khat tia mi khanin od jingke wanui le sen hi boil he jing ta in siding bay hill jingin America zong hi piti tami vet le Bible a chun revelation bung som la thum langa chun ivet na hele America zong hi kel ngoi banga ati na kel ngoi banga aki ni nei ati in Christianity gel has base jin ka ting na le sit chong Christian hi na nei wang hin hoi tai vet ting hala America zong hi dragon bangin a ha me ki ti ho hi evat na le hin alen na hi ma cha ki mu ta hi be jingin America zong hi pathin deilama ko na chi leng che tan lại giống thế tan go giống zu ku git tan ban giống kya thin lein zani khat ve ni ho chun live khat ka bola like a video na ding danin boil he singin like ki su lo ji tu ne sei no mu chu pe ham tia hele ama thi zo anzo de video zo kam hin bat sa nang ka ting ka koi hin ka hol mo jaben ama athi zo wa nu me khan na sei interview ki bol na nu me khan na sei khan hi ka vet na hele di ka sa le singin e ji hi anna ve leo chun Impact do you think he had, especially on young conservatives?
I think it made them feel more empowered because they could have a voice, where sometimes having that voice nowadays is not honored. And I mean, obviously you can tell that he was killed for it. So the fact that he spoke up when others don't feel like they can, so this is the way of silencing that voice, and it's just not right. It's not right. And I think what's going to happen now is there are going to be a lot of young men and young women who have these views that Charlie had, that are probably going to start speaking up and start living a little more boldly. Amanu tu sa hidi ka salhe jing na ji chu amana sai na chu Charlie ata san ho Charlie abol do ho hi koi man abol do lo hin koi man mo bol do lo hin amain thu ta hang san ta tu di thu ta te ho ata san na te ho hang san ta asai phung pa hi ije pa hi khangdong tam ta influence he nge adi mo nge khangdong tam ta young mind right thinking nei ho dinga conservatives ho di conservatives ti tinga le traditional values ho na GP say phung mi na hi cho chu traditional ideas traditional values GP mi thu ta GP mi hin tu lai new thinking di tinga hele invented thinking pasal no mai se hello gender yong tam ta me ti ho ai lawa hele pathin thua zong adang dang na atheist hello evolution ti ho im thil tam ta conservatives hello na traditional ideas le views hello ho si chu nasata ama in adal na adaw hin thuta ngai lut na nei puma na mi do lowa mi hita chu ke ho pizia nasata tuta chi pi mi hin janu na sei banga chu khangdong tam ta ho hin ama value so ama to sei do ho hi hin chi pin tin hin sein tin hang san ta adin te ho hi mi tam tan cha an zom ding hi he che he kata san pe ni ta line ta sei na a hindi ka sal he jingin aban ting le hi cha ma ke tha zo wa hin Donald Trump in zong Donald Trump America president pa in zong America president pa in zong press release ti dem na video ahin say do in America president pa zong he attempted assassination anatua bill anathewa na amazon anathidi chilat hin same thing among public speaking about like ta aga ke heya hele mi ka pa chun bill atheo akap hil ti ri yin bill athewa thi long leu het amazon experience a het mama sentiments a het le ding hin president hin ban na ama in thu sei na khat jong san ve leo hen. To my great fellow Americans, I'm filled. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them
in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents, to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others, radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, President Pine Jong na sata adei lo na thu ho le adem na thu ho phongin ji hin veleo hen leisit chung hi boy le jing tan America gam jong nitia gun violence as na sama ma ni si in shooting omin ajing ni kho chun tu ni kho ti de ta in ajing ni kho chun school khana shooting shoot out om kin mi apet pet chun school sapang khat ke kabli in mi ti hin om tai he chia kamu do thei khat chu pham te le Bible Gaothu ki sei ho to iga te ka ai le pathin thu nasata sei mi in Charlie he ama ko na jil do thei nasata kha chu pham te le pathin thu to politics sei khom hi iwet na hele pathin dei hin dem ti hi ka ka ale ka lungin omji ni ja he ai na thei chana hi politics hi pathin thu to me lo helding pathin thu sei ho in pathin thu sei hi hojang ke ya thing sela ke ta panding hang san ta pang de politics ball hon jong hang san ta thing sela politics ball ding ti pa hi akimut hejen iteni hi in me kom home tinga hele dunia Charlie ho bang hi ama hi hengi tuta chipi mi hin politics jong a ball tile politics thua jong ke kom ji hin da mi hangsan dei ta wang cho hi jong la hi na thei chana wang hi teni ki me dale thil pha he dam ti hi mu do thei hin na President Pa in jong achunga thil si bol ho hi hol do ding hi ti hi asata aphon do cho hi ta en ai le tu hin President Pa say bang he Charlie hin aji ma hi kum som tum la khat mi hi na aji to achani adal hain lungsit ta hin cha now chapang na lai hin chapang cha anei na lain
numi khat le basal khat hi la kilomin ama hi ja hi pu na jang umin aji chate ding khan kho jong gela le ata san khat thuta chi pi khat hin lai na hitia min dei lo ho ji ham pi ji ham atha ji kap li jing evet na le bet ngamom hin veleo chun new hichi a hin kan show nom po in social media hung thang ho chu vet na hele hoi ta ge kap li na ho thi san put liwa leng liwa a ge kap li in ho za ki mo in anal he en ho jong gam sung nam songai so pite ho thi san nai san kaya ke thana din mun to hin hiti ho hi ai mu tinga hele po na be se jing aban tingle ama in Charlie na chi pi khat kidang ta khat in bet sa inkating jiting lechen America chung chang thui neu cha ka sei no ja chu ni chi life kan bol hin tu hin video khat chu nan bet sa wang vai ki no wing kating ama in ata san na share a bol na a hin lai adam layat thu khat na sei khat ana chi pi khat. I would love to know your thoughts on Sabbath and how practically your family practices. I would love to know your thoughts on Sabbath and how practically your family practices this and applies it. As the wife, I have seen it transform him in a way that is so powerful that when he turns his phone off and it goes in that drawer and I know that it's, you know, he's all on for the family. There is no distractions and he finally gets to reset his brain. He finally gets to breathe. And as a wife, there is nothing more precious than my husband's sanity when it comes to the echo chamber and everything that he's dealing with in his world. So I have seen it change him and impact our family in one of the most beautiful ways. I think that to our own detriment and to our own failure, we as Christians have decided to cast away resting on one of the 7 days. God rested after creation. That comes before the Hebrews. It comes even before the creation of the modern world and civilization as we know it. And it says very, very clearly in the scriptures, for 6 days you shall work, and the 7th day you shall rest. If you are feeling overrun by society, you might be feeling depressed or anxious, here's just one way that you might be able to improve. Turn your phone off for 1 day. No contact, no social media, no work. Your mental health will improve dramatically. That is a day to go be with God. That is a day to read your Bible and be out of the busyness and the hurriedness and just the anger and the noise of this world. Go back to God's natural rhythm, and it's made our family much tighter knit. And I could be traveling for 5 or 6 days, but if I at least get one good Sabbath with my family, it charges all back up. I would love to know your thoughts. Cho hin ama hi pathin thua jong na sata thuta chi pi mi compromise bo lo thuta chi pi mi hin hi chen na chu aman jong aji chate apui hoi hin ake kapli na video hi hin vet sa wang wei te di lang ka vet sa nom be se lo hin in America. Mi pila a Not counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Yeah. You think he'd already be in place? You would think that. So there's somebody on the roof right there? Just saying. He just ran in. And now he's right there. You're not counting gang violence. Great. Oh my gosh. Get down. Please help me You know how many mass shooters that are
over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Counting or not counting gang violence? Great. Get down. What the fuck? That have been in America over the last 10 years. Counting or not counting gang violence? Great. Hey chú hiện là cái tháp pet chú ấy vẫn na hele mấy thầu gin dòng chú in chung là gắm lá ta hiya là chun agin dòng khu all gin zo mấy thì hiện na action mà sading agin zo all mấy thì hiện vẫn na hele nai cha cái cặp to dòng kilovin agin là thu cái bằng Beijing hiện vẫn na hele vẫn ngắm dòng gì hiện ama in athuta CP ho ata san no ho politics thu hen lang pathian thu ja la sei ngam lo mi tam ta no sei ngama etia chu khangdong ho adi acha pang ho la lekha simlai ho la athuta asei phong pa he ama in tunia ha athi pi hi ta en history en hona sei khadamin ta san ho thisan chu gospel dinga ding muchi ate bangin ama dinga zong hi achipi ho thuta chipi na ho hi mi tam tan step akhunung anjui dingin omin ahen la bang set ji hi leisit chung hi thuta itile min ka tuludem na egam sungo jong he thuta hin chipi a thudi hin chipi a mina sengam lo hin sei ho hi ki hot na ki ot li ji hin hi cho he vat na hele leisit chung hin iwe lo de hom na zong le mi khat in purpose meaning a hin mu a thu di thu ta ho an he na ngam ta tp chan ge an sei te ngai la bang chu koi ma na kham zo ji pon he na ni chu i moving and la enjoy video kan bet sa chu azinu to interview bol na vachon Charlie Clark song hin ata san na a sei phung na ba na jong kidang ka sa ta chu ma hin chol nga ni itiu na sabat hi aman an nit ji hin sabat ni le hin phone ho off a family time ani ji a aban ten la pathin na kichol to ta sa jong kichol na an amana ti ho hi an asai phongin hele kidang ka sa en alo pi jong ka sa en he ji chu vanuin hi chi sabat upholdable lo na sabat hi a day lo wa na Sunday kin hi amawang Bible hemi a hi dan le pathin thu zui mi a hi na kilang in hi na lai chen pathin thu ta zui politics a jong thu ta zui mi kita ta hin tunya a kita na thi pi hin pathin in jong ki de khangdong tam ta kita hin phut do entin hin sa entin tu hin a chaina dingin thu chaina khan hin koing kating chi video kan chai ma sangin revelation bung som le thum khoi vet na la sahim ni omin sahim khat pa hi tui khang le na ko na hung do hi aketi in he chi tui khang le na ko na hung do sahim chu Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8 ti hoa kineo ta hong ki sei na hi to han power thakhat na hi he chi power thakhat chu event na hele revelation bung som la thuma khon ke chi ta in asai pongin chule protestant reformation hin pando ho tulaya izuyo denomination chum ho bung ho iti ho na hin phut do ho zo sin jong ko hi a heaven hi chu antichrist tin jong polin a sei ni antichrist chung chang thu video na vet no wale e gospel YouTube channel a hin na vet theu hi elet sahim ni na pa khu ivet na hele kel ngoi bung no bangin kini anei ati na kel ngoi no banga kini anayin
ahung pau do achun dragon bangin ha metin dragon chu basically Satan kitina hin Satan in amancha nasata amancha nasata vanui lesit power amancha chu koi ham atia hele vanui lesit na ho hung khang lin power len ta gam lin ta ho hi na leng la lal ho amancha na ato na I movie na hi bible la ko na chu ale sahimni na hi koi ham akitia hele kel ngoi no banga kini nei chu koi madang hi point America ke se nai lei si chunga super power nunung pen nu kha pen vanuya tua hi event na hele vanuya hi ama bang super power hi sot thota cho super power hi nai na aji cho ma he gam tha gam neo I ma hello be se lawa hung khang len hi cho aji cho ama ma sanga gam len na sata ta tam ta am hai ta cho World War Lion chu America hi gam len pen tha pen hi nai sai lo na ama wang Bible in sei banga cho ma he super power nu nung pen hiding hi kiti hi na ai min igel pha lo lai ta chu ma hi super power hung hi a to azong hi pe ding ama hi ninununga Gaothu a main role ti dam na hung pang ding hi ama hin sahi mel chi na ho zo an bol do ding hi kiti he Bible chun ange mi kon khat pathin thuil ho chun Revelation bung som la thuma sahim ni masala sahim ni na he chum chuma ale me the zong le Bible hi aban bana na Daniel Gaothu ki sei pa kho akhunung enjoya invet to a Revelation a ho ki continue hi in na Gaothu pathin nan pi pa Revelation a kho akizom dan khang thu te ho church ho bung ding dan te ho vanuya church hindo ding ho bung hindo ding that thanei te ho hung ki sei no ho hi pathin anama sai do ho na ana phone do ho chu I hinjui to wa sa hi saka bon sa hinung azui banga khu izui lu na izui lu cho tu nia America zong hi tu hin nasata in church to politics game hi nasata in America zong hin achi ta in iti le hichi aji so America ke phua hi church le politics hi hobung ho thu le politics hi a hen na cho chi te ni hi independent na hi ngai kha chi te ni hi ki gom thelo healing hi a ki go ma le aboye ti hi ama ho experience le na history ya chele Bible la avet na wa le he chi te ni chi khom thei hi poita ba nga na hen na cho ai le tu la ya gam vai pu ho America de hin mi tam ta hin nasata a chi pi khat le a hin sei jingu khat chu pi ham te le chi ki hen pa he na church le politics ki hen pa hi a wall hi la do ding na church le politics go khom ding aji chu chite ni ki go khom ma le hung na sadi chu power hi it's very very powerful ai banga tiza ta de lo ta khare chu history le Bible history hoi vet ha le na aji chu politics le religion hung ki gop ngai le chun it's going to be very powerful but pathin de lo bol do thaina chance umai chu ya he politician ho hian lang pathin tu sei ho zong le America gama khoi vet na le is there ni hi ki gop khom na ding hina sata aphu na hetai pulpit ho dunga jang hang san ta na sei pan ta ven na e cho ahung ke gop khom tinga ahung ke gop khoma na hung ke to ten se himel chi na hung ke bol do di cho na he chi din mun hi a hi ta in ija hi event na hele Revelation bung som le thum langa cho mizo se alin aneo ti cho wa nui le sit na hi America influence anjuan jong Charlie na sei khat thu ta khat phem tele America ten at gel America ten a bol hi vanuin a bol atho influence hi ai ija hi America te lungthim yang mind hi akisim phana hele thilpha
mi dang vanui no age ling hiti ade asai do hena asai di char hi ja hi vanui hi American influence ball hin video khanam ka saitan America ten asami tai ga he le hon ke hi ko hi cho it bang den mun hin tuing politics ho yo political news ho anga vele cho America hi hung khinim de ham dollar o khinim al he chi Donald Trump bol je ata hi China ho Russia ho ama hi ti sai dam hung khinim ding dana umji ai wanga khinim lo di Bible na sai do sa Gaothu hi na henge lang khana chu vanui le sit chi dan chu angai na he cho zo si hi a chi ding do la chu chi jing di hi zong le Bible na sai chu femtel America hi ninununga thanei pen na tong do ding sahim mel chi na hi chi sahim ma sa to sahim ni na hin ke thua sahim mel chi na hin bol do ding hi ke ti e ja hi Gaothu ho ivet na America din mun hoi vet ting ala nai che che hetai ko ni za het nam tua gan tu ni chun te taute tu ni cho hi jing na he chi Charlie ki thazo of a congress a hin ki khom na ke khom na nei vin he la commotion li chaos livin azi chu party niam hin party ni te ni chu ngo tu ti de jing na pau ngai lo ta tan ki ho ta vin hi cho hi vet na hele na sata a Gaothu Guilhung na amano che che tai ti ho hi movie aji chu mi sentiment ho na emotion ho aban tin le mi ke tha ki mat te ho satladap din mun te ho na aban le gamsunga politics thu ho hi hanlang hobung thu til Guilhung ho hi hanlang til phalo tam ta Guilhung ho hi it's a preparation for the final showdown na last fighting adinga emezo si ki gun tup na ti hi Gaothu ko na imu do thewe hin tu ni ai sei do nom pe na chu pham da hele igam sungo jong aboi ta in gam khat ke do gam ta in mun chom chuma thi na man na natural disasters tui lit ham ling ki ho zi ham na khat ke tha to na nam khat phung khat hiti hin zat khat te ke tha ke dat ke do na ki mat na tan gam vanui le se da boy gam tai Sri Lanka boyin Bangladesh boyin twin Nepal boyin hiti hin protest na satata tai hi se protest mi ho hi te protest bol ho jong hi Gaothu Guilhung na hin Gaothu chu hi ta banga hi mi hu ding hi ti ho jong hi ana sai do in cho hi ivet tinga hele til kedang hi po in pathen thu khol zinga pathen thu inipi sayam ninu nga hi piung hlung di ham ti ho pathen thu a khol jing ho dinga hi dat ma dinga hi po in hi cho hi i ho dinga hi pi ham te hala o pathi pu kai Christian sei banga cho o cho hi naw so nat tabang hi me naw avop ma ahung pin tha di ting le naw so nat om banga hi to azang Krista ahung kit na dinga hi naw so nat tabang hi kot bulam hi tai ti hi mu theve ni ho dinga ki hel the na len pen chu biham tela idin muno ilhagau din mun ho hi ki sim phat na ding wake up call kha do na dinga ko na jing hin hi cho hi ho dinga pathin warning sign a jong ap ji cho hi vanui le sin hi satan lal nagam hin itile vanui le sin hi kathat chemin ka hot ling ka suboyin ka hidemati hin la Krista ngai lu na te sanji a hi satan in full control su chimit na su mang theina thai anei lo hi ma wang acho a khon ni la wang hin na satan ni jong hin bol theina tha hung ke piding hin his last powerful act na hung ding hin Krista in jong
ama force ho van til te ho to hagau thing na to na ho chu na sata hong ki muding hi aji chami te hon hi tabang la hi pathin thu in ipi sayam where is hope kinep na ipi ti an holding o hin na sata pathin na hin to ting ala mi te o hi pathina na sata hong ki le ding gamsunga hal na le gamsunga tha sem na hong ding hin aji a hi e hon zo pathin thu a tha sem na thein dinga hi e gospel ministry everlasting gospel ministry en jong pathin thu te ho sem tha na thein dinga hi ita san na te ho hen lang ipi hi jong le cho hi velvet na tha sem na ke tha khol na adi lo te ho in zui khil te ho peil ha na khanga ni za nam kha hin zui o hi te jong le cho hi velvet na ki su che na thu di thu ta chum phare tai kon khanin bible and say jong la kana chi pi bible and say jong la kana jui ipu pa khanga pa na ti ho hi wan gam so chat na hello hi ja hi pathin thu a hi I ho jong sim phat na im ding o hi charlie chi pi khat I ho dinga ki hel na thei ta kha chu pi ham tel ama in mi dangin ama ki khop na hi Sunday church Pentecostal ta hele kilometer na ama wang pathin thu na sei chu pi ham so chol nga ania chol du ding na Saturday nia chol nga ding ti hi ama in a chi pi khat he ama ko na hi cho chi chang khat se se ang imu theu chu pi ham tia hele ama hin pathin thu zong thu ta azui dan a chi pi dan no imu win na hi cho hi ta banga Charlie sanga ke ta zo I hi theu he na pathin thu a zong social lama zong ke ta I pan theu hi ti pa hi viewers hole gamsung namsung pau kiba pi loi le pai khangdong te ho katil kho no men na nu le pa te ho pi le pu te ho jong katil kho no men zi chun pakai krista hong ne ding anai ta in sungu ai ma mi mal chi ki khol phau tin ki sem phau tin pathin ahong wa krista hong kit ding le e hon zo nom ta itabang kitha ki mat na kit thelo na ding thi na man na ta loading ka na lesona ta loading he chi mun chu krista lim dam no ya ka seva krista hong te la o inga jing pa cham na leng pa ahong tai ti he chin ni khoding chu kinema inga theina ding win tu ni hina tha ben lagaw din mon te ho ki vet phat kinatin ki go sademin phasademin hete ti chu katil khonu nom pe na hin live a video hen ve hozo se pathin phathein bu vintin chi video hen ve hozo se pathenin in sung le gam sunga chamna lung mon na ipiu hen a chaina dingin bible achin kristana sayin hi ke man ka chamna lung mon sa na ka pi ve atien hi krista in chamna ai piu hi thil pi hi krista in chamna ai piu hi itabang chamna ham itia hele leisit chung hi boi ding hi chamna lo ding hi chamna ati diu hi atien bible chun leisit chung hi zong le man thai na hung lung ding hi atikin in hi ale ibham itabang chamna ham krista tunia nang lakai ai pi no machu I het the divin se juite hoto ngaman dinga chi lai wachin Jesu Christa ane imuin hui pi go pi na sata tui pi hong kinongin a hele a kongo chu ke dinga hetan thum tui pi la thuma thidinga am din mun lai ta wa chu Jesu Christa cho ga tho khang ven le pakai Christa in let there be peace ati lai chun chamna han ati lai chun tui pi go pi len ta chu athip jing ta ne he chi chu he ho dinga chamna krista in ai thu tip piu ai di piu chu in sunga thina man na to tam ta mo ben tu ni jong zani jong chun tu ni zani jong chun internally displaced family khat jong in sung khat jong accident to ven na satan my heart goes to them na
thina to vin mitam ta ki su kha ven hi cho hi I to ding hi le sit chung hi mi zo si ki thiding hi mi zo si kin na ding hi mi zo si gale to li to ding wa hi jong le he zo se hui pi go pi la Christine chamna ai pi hi zo si buina zo si la Christa lungmon na inei pau chu hi Christine offer ai pi chu ji chu Christa na say in hi le sit hi it's not my kingdom ka lengam hi poi atini kay ma lengam hi le kasai pi ding na hi anati chu kay ma lengam ama lengam le sit chung hi le avantil te to asa chaya ki chai jing de hi jong le pakai lengam chi lo hi mial sit ai ki tha naw yong tam ta I to dingu thi na man nai I to diu din mon hi I to so ke diu hi thi na hoyong I to diu hi he jong le hi che gala gen the he so na gala chamna Christian ai piu hi hi che I to diu win min wang se ta na chon set ji hi tu niak Charlie ki thi ki tha na in sunga igam sungawa ka u ka naw te ho jong a thi na no u na naw te a thi na iso pi u naw te ki bol na government in mail se ta e ho naw e lo le don lo dai lo e koi naw na in sunga iso pi u lo na khat la khat I ki tha to na hi cho zo se koi ji ham satan ji hi Charlie ki tha naw tu nia satan hi ji thu ta sei do hi thu ta chi pi pathen thua yong thu ta chi pi a dei lo mi hi a he thi naw mi ki tha naw mi ji hin tu nia hi chamna Krista pathen in ai pi u chamna chu inei theni divin in sung ei ma homi mal le in sunga jong chamna hi Christian ai piu chamna inei theni divin ka taw pi che ven hi chule thuta thudi te ho chi pia gam sung in sung sem tha na hum theina dingin pathen in na bon chavin video hin ve ho zo se pathen bo te pathen bo taw han tunia phat chom cha live bol naw hi chan chung hitin pathen in dam nei pi taw han